Mapanak ngay kumaijay abroad. Yung idiadak ijay basay. Ay na, nagapakamibutin ka na ijay Amerikanaw. Apay ko na yaw. Nga main 5 kamay nga nag-apply. Idi na panjay mo na. In-interview di Amerikanaw, idi rumor ay saus nakaragragsak. Iso ako na kanyada. Dagijay kakadwa mi ijay. Ay, may sakto mata makapasa. Kadwak to day tayo dyan abroad ko na. Di kan, si Marono man dyan may kaduan. May kalaw, may kaupat. Rimwarda nakaragragsak damay ta nakapasada. Siya tinapan. In-interview na dyan Amerikanaw. Nagapakabay. Ngamain, kunana kanya kun. Are you tourist? Kunana kunak. No, I'm too young. Kunak nay. Nagungagidin dyan Amerikanaw. Inuli naman na. Kunana. Are you tourist? Kunana. Kunak manan yan sumbat. No, I'm too young. Kunak kinong tanda kunana kidin. Shall go out. Kas laki di manukan ting kasta na kanyak. Buwe!